Bandung Nabi Betaturi wahai taulan 25 yang disebut dalam Al-Quran. Yang awal pun wahai kaum Nabi Adam, nyanaga entu wahai tengku Bandung insan. Yang kedua hai saudara Nabi Daris, dalam syurga dalam mata natam iblis. Lena bina masa sepun nepegan kapai, nepeding kenan bala tentera jeneh bekai. Nabi Hud limang saleh nam Ibrahim, yang tan murah dan sejahtera perangoi halim. 7 Nabi Lut, 8 Ishak dan Ismail, Yahudi mina yu Rabbana kekemengsia. Yang ke-11 ulun pegah Zulkifli, pedang Sulaiman karunia Tuhan pangkat tinggi. 15 Ilyas karunia Allahu dem jino. 16 Yusuf bulun pengetasam lago. Ke-18 ulun pegang Zakaria, Nabi Ayub, Ilyas, Nabi Yahya. 22 saudara Nabi Yaqub, 20 Nabi Yunus lamprun engkon. Nabi Muhammad pangoleh Rasul ana Abdullah ana Abdul Muttalib wahai polem. Truh bagusi buta turi nama Hashim, lom taturi bunda Nabi wahai tengku. Tuan Aminah, Tuan Halimah yang beri susu. Nabi yang lain di padang masyana pelihara, nekat badannya bauranya nafsi-nafsi. Yang nasetia saudara Nabi Muhammad, nasedat umat Nabi syafaat padum ummati. Letak dosa bilangan Nabi tengah leploh, lom taturi malaikat pihna siploh. Pun Jibrail suruh Tuhan yuwa wahyu, hana silam jujur sa'ajun wa gedung.
Selam kerunda yang kamate Bandung sarena paresa Rakina adit dua gomyan semuran Puata pupun gangan juhun hana sila